Artinya ialah orang yang keluar. Dikatakan mereka itu khawarij karena mereka dahulu keluar daripada ketaatan pembaiatan ya Ali radhiyallahu anha. Mereka memberontak. Ya mereka menghunuskan pedang, memberontak keluar daripada jamaahnya ataupun daripada mentaati sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang khawarij. Dan orang-orang khawarij ini sebenarnya sudah ada pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada orang namanya Dzul Khuwairisah atau Huwaisirah, ya. Dia itu datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, "Adil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad." Dia menganggap Nabi itu enggak adil. Apa kata Nabi? Kalau aku enggak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Nah, jadi kata para ulama kita, di antara sifatnya orang-orang Khawarij ialah suka sekali mereka itu memberontak, protes, menganggap salah, sesat ya para pemimpin kaum muslimin. Ini di antara sifat-sifat mereka. Kemudian di antara ciri-ciri mereka juga yang paling menonjol ialah Nabi mengatakan yaqtuluna ahlul Islam, ya, mereka itu memerangi orang-orang Islam tapi membiarkan orang-orang penyembah berhala. Mereka kepada umat Islam sangat keras, mengkafirkan, ini kafir, kamu kafir, enggak Islam, halal darahmu. Tapi kepada orang-orang non-muslim mereka santai, enggak ada masalah. Ya, ini di antara sifat mereka. Dan di antara ciri-ciri mereka juga yang terlalu mudah menumpahkan darah orang lain, membunuh orang lain. Itu di antara ciri-ciri mereka. Pada masa Ali radhiyallahu anhu banyak sekali kasus-kasus mereka yang membunuh kaum muslimin dengan anggapan mereka itu orang-orang yang benar, ya, bahwa mereka semuanya kafir, nggak berhukum dengan hukum Allah, semuanya kafir, hal darahnya. Nah, beginilah di antara ciri-ciri orang-orang Khawarij, dan banyak lagi beberapa ciri-cirinya yang para ulama kita sebutkan. Tapi mungkin di antara ciri pokoknya ialah mereka itu mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Terlalu mudah untuk menumpahkan, membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini.